Assalamu alaikum, hurmatly mekendeshler, hurmatly uyutkulu Kırgız elim. Hurmatly geçenki uşul Yaponiada Tokyo şahrında bolup ötken Dünyalыk Olimpiadanын katışuучулары, hurmatly bizdin sportsmenler, barыңızдарга ушундай биздин Кыргызстандын желегин желбиретип, ошол жерде бизге бир жакшы мындай кандай десем, биздин бир жүрөгүбүзгө бир тие турган жакшы оюндарды көргөздүңүздөр. Биздин балбандар албетте эми баарыбыз алтынды күттүк, бирок Кудайдын буйругу күмүш деген бул бизге жаман эмес. Сиздер буга чейин алтындарды алып келгенсиздер. Негизи ушу Кыргызстанда мен биринчи жолу айттым эле, биздин чиновниктер сатып жүргөн тонналаган алтындарды сиздер биздин спортсмендер, ошонун ичинде Акжол, Айсулуу, барлык карындаштарыбыз, инилерибиз, сиздер ошону грамдап Кыргызстанга алып келип отурасыздар. Ишиңиздерде ийгилик болсун, аман болуңуздар, алтын башыңыздар аман болсун. Кудай буйруса, дүйнөлүк чемпионатты багындырган инсандардан болуңуздар. Барыңыздарга ден соолук каалайм. Терең урматтоо менен мен Тынар Курбаналиев. Кудай буйруса, сиздер менен жүз көрүшүп, кол алышып, учурашканга чейин аман болуңуздар. Ata olganda beni izleydi kesmene, ne kılasın balam be? Uyda otursam gelin menen tikteşip. Жалғыздыкты эле жаман экен. Мына апаңдын өлгөнүнө 6 жыл болду. Отурам. Ата, мен жакшы эле жүрөм, ата. Жакшы эле жүрөм. Мен эчтеке деле Сүз кылып атасың, Москвада элесиңби? Ой, анан каякта болот элем, ата. Ташкентке бара коюп атасың бу? Ташкентте беле барбы? Билбейм, міне бар, биздикилер барып келип аттыр да жака. Эмнеге? Билбейм, сиз бар, биз бар. Бу наш опора деп жүрүшкөн экен деп атпайм, ошо кошо барбадың беле деп атпайм. Жок, ата, аякта беле барбы? Ой, кылып атасың Москвада? Москвада жанагы кыргыздарга өтө чоң пайдам тийип атат, ата, мен. Путиндин эле жанында отурат окшойсуң анда сен. Ал эчтеке эмес. Мен мына Кыргызстандан барган кыргыздар бар го, ата. Баягы ошолорго жардам берип атам менчи. Эмне кылып? Жанагы күйөөсү менен ажырашып кеткен келиндер бар го. Ошолорго ээр таап берип атам. Янанан ошондой иш колуңан келет экен, өзүңө деле бир нормальный апа караштырбайсыңбы? Ата эмне сиз эми? 6 жылдан бери отурам го, жесин мынаке. Эми отурсаңыз эмне жок? Үйлөнөйүн десем эле, кое туруң эле дешет. Как будто мен жашым жетпей аткансып. Кое туруң. Кое турбайланы, өткөндө Ороздун кампири өлдү эле. Жылдыгы өтмөк турсун, 40-на патага келген кампирлерден бирөөнү алып калыптыр. Жок, эмне коркуп атасызбы? Үшүп атам. Коркуп атат. Янана караганда ардеме болот экенсиң. Үшүйт экенсиң кээде түнү. Үстүңө көрпө таштап койсоң, туруп таштап коет, жардам берет. Спальныйда жатып алып, сенин катының чакыра албайт экен мен. Аны өзүм чакыра албайм. Үстүмө төшөк таштап кой деп. Янана акыры чайпай берген бирөө керек экен. Боптур. Көйнөгү менен шыммыгы бечара майли келин жууп коюп атат. Янанан ич кийим деген бар. Ич кийимди алып барып сенин катынга бере албайт экен жууп кой деп. Айла жок, эскиргенде, кир дегенде чечип ыргытып жаңы алып кийип атам. Ар жума сайын жаңы алып кийем. Карасуда ич кийим саткан келиндер таң алып карап коюшат мени. Міне эле тез алмаштырып атат дегенсип. Боптур эми, ата, ан жолун кылабыз, ата. Эмнеге чакырдыңыз, ошону айтың. Сени чакырган себеби мындай балам. Биякта деле иш кылса болот. Кандай иш? Мына президентибиз айтты, 2018-жыл аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялады. Жакшы го. Аймактарды көтөрөлү деп атабыз, Ушуну жалгыз көтөрө албайт экен мен өзүм. Sen ошону көтөрүш кой деп чакырдым мен. Бир жагын көтөргөндө бир жагы түшүп кетет экен. Ошондой атабы. Өткөндө октябрда Каракылжаны көтөрдүм эле чүй түшүп кетти.
Şoň üçin ekibimiz iki jagынан garap köterildi. Jardam berip. Elderdi jumuş menen kamsız kılıp otam, men jön oturgan jokmun balam. Siz mi? Zavod açtım. Oo, ata. Kıyın bolup ketkensiz ko. Zavod açtınız mı? Zavod açtım. Kanday zavod? Çüçbera zavod. Çüçpere. Sen çüçpere. Mantı zavod açmayız patay. Menen barıp çoňayat da. Sendele wagtynda çüçberele bolçoň. Giyin barıp mantı oldun. Muna maz oramadoy bolup turasın menerde. Joyem mayda mantı açık koyuyorsun da bir jola. Kızık koyayım ata. Kimdin bolasın dese cana çüçper açının bolası. Ami? Koyang. Hakimcan navay çığa qaraganda çüçber açı degen normal ne? Bop durayım. Kayerge açtınız? Çüçpereniz dele görünmey zavotunuz dele aylın çekesinden. Ayılda emes. Toğunun tügünde eski Tayrova'nın sarayını bile. Toğunu kışta olsun. Oşol saraydı satıp aldım. Oo, jakşı o ha. Oşol saraydı 10 bin dolarga satıp alıp 386 bin dolarga remont kıldım. Toxtasanız ata, toxtan. Oşo 10 bin dolarga satıp alıp 386 milyon. Milyon emes, 386 min. 386 milyon getirdi, aldı sana mine test bile. Men dele bilem kança işletiştiğini ne? Çok hem ata, o zavod açkanga men oyunca kişinde adamdın bir bilimi oluş gerek. Ya yani hem zavod açkanga mine bilimi gerek. Bilimden anday dele gereği yok gel. Bilim gerek yok gel. Bilimi yok, deputatlar dele oturat arasında yükçe bilem men. Onlara qaraganda meniki normal kamalgan emesmin. Çok hem oşo toğunun tügünü açık gerek bilem ata hem oşonu. O şehirge açı 70-80 ayaldı o şehirge işe girgisip koydum. Ayakka açkanımın sebebi balam eldin bardığın cumuş menen kamsız kılışım gerek da. Ayılda taksitler var ya 20-30 taksitler. Oşolar oşa katınlar oşa kat taş et. Ana buların hem cumuş menen kamsız bolup kalat. Alacağın jakşı öyle olsa da. O da apar taşıp kayra gele öğret ayılda işini kıpçırı öğret. Ayakka gele jönle pustay parasına gele örmek bile ama. Oşakta kalat kara oturad o şeyde geçke. Kayra gelgiçe kara oturabı. Anam mine. Ya öyle lan alar artta erteden geçke açkadan ölübeyim alar. Minik açkadan öyle çüçberenciye veretten arakta çıkmadan çüçbere. Çüçberenciye. Alarının taşağın akısına çüçbere verem gördün mü? Ayalların iştegenine dağı çüçbere verem. Buna gel. Çüçbere o şehirde aylanı da aborottu gördün mü? Ana çüçbere o şehirde aylanı aborot bol odat. Taksistleri hem çüçbere, iştegenleri hem çüçbere. İştegenle hem çüçbere. Çüçbere. Taksik akça versen de arayına çüçbere götürüp gele, zım götürüp gelmek bile. Gördün mü oğlum? Alacağı jakşıken ata. Zavotunuz hem bayağı zaman bap, bayağı avtomatlaştırılgan zavod bolsa gerek ata. Yok, avtomattı. Yok, andan emedim. Pol avtomat mı? Ya. Pol avtomat mı? Yok, kol avtomat, kol. Kol avtomat. Canım neşel, avtomat. Oşal avtomatın çıkar verdin katınlarını jal koğuldun ayallarının bardığın. Girjuğanı da avtomat, kuru katkanı da avtomat, ütük dögeni de avtomat, çay kaynatkanı da avtomat, tamak kılganı da avtomat. Barıp katın albayla avtomat alıp kalat okşayı. Falancanın avtomatı jakşıken oşanın jılını ekiden tuğu odat dep. Hem aytıp koyayım. Çok hem bay. Men aytkanım ata zavodda kemçildik jok mu hiç kanday? Kemçildik neme? Sudan jüdep atabız da sudan. Sunun ne gerek var ata? Bir aparmasanız turat da jerde su. Ne gereki var deyip da. Gerek da su ama. Niye? Kadınlar kolun salып alıp suulap durup çüçpere tüybeyi ama. Su yok. Beçara kadınlar şeye gelince Allah'la tüyüp açadı oturup. Uşun tüyle vurdurup atat. Gel şimdi öyle vurup atat. Bana bir gün su yok bolup kaldı ne beçara zavod toktap kalmasın da men tilimi çıkarıp durdum o yerde. Men tilime tegizi var aytaşır. O şerge bir 30-40 gelindi işgal ayında o atam. Tiki katınlar tüyüp atında canına tilini çıkarıp duruşa dışarıda. Anın niye sıkıyın hem o Ya mine sıkıyın ya aldılar camanı o şeyden ayın.
Düşke çeyin turdum elep dilimi çıkarıp. İçime jel tolup kalıp düşteyin ölüp kalayım dedim canına. Keşke özümü açıp duruverip. Oy Bırak, ata, gördün el kılmagan nerseni kılasın ata. İyi. Жоқ, мен таң қалғаным ата. Жанагы таксисттерге ham чүч пара берип атпайсызбы? Ооба. Иштегендерге да чүч пара берип атасыз да? Ооба. Эми ол жанагы ун, картошка, ет дегенди кайсыл акчага алып атасыз өзү? Сыртқа шықпаса. Аны чечип койгон маселесин. He. Дүйнөлүк банктан 50 000 доллар кредит алдым. Ошон чекесине эле 40 айдап атам ошол жерден эле. Ата. Аны ким төлөйт? Sen kıcalat bol, korkma, özüm töleyim. Özümü aforum tetip aldım, sen kıcalat bol. Özüңүздү? Tem böyle ana hazır tölebeyim. He. O 50 yıldan keyin anan tölep başlaydı ekan. Ana. Hazır kançaga çıktım ben? 60'ga? 60'ga. Ha sen beni 110'ga çıkarttı öyle odasın bu. Koksa ölüp kala turgamazdan puskayın, bantın açalın arkaman barı ölüp ap gelsin. 50 yıldan keyin. Tiri olsam da leşpelege çaravaya oturam da uyda mı? Kalas alıp barıp kama koyarsın, uyda da oturam, ayakta da oturam demeye başka mı ne kadar? Oy ata, el ойлогон нерсени кыласыз да. Мени эмнеге чакырдыңыз, ошону айтыңчы ата. Seni çakırganım sebebi mınday olam. Oşol çüşberanı reklama kılıp tarqatışın gerek başka ayaklarga. Reklamчык болом. Reklamçık olasın. Катырам ата. Maçtanın kaptanına çoğul kılıp çüşberanın süretini javıştırıp alıp, makul bu? Oşoğa bir jakşırak maşını alıp alıp, oşonu tarqatsın dep çakırdım ben seni bir yakın. Oldu. Atılgандай kılavuz ata. Ya. Çüşberan atıp ne olur? Jalala çüşbera dep koyup koyuyorsun, süreti tartıp koyuyorsun, boldu. Tınar ata çüşberası. Ana gel, gördün mü? Boldu. Murzalim samsası degen deyle de gördün mü? Boldu ata. Oşoğa bir jakşı maşını alıp dur, oşonu tarqatsın gerek balam. Эми албайм ата. Чоңураак эле бир маршрутка албайм ата. Ya. Маршрутка албайм, маршрутка. Ya koy bala. Неге? Koy marşrutka. Uyalam ben marşrutkadan. Неге уяласыз? Uyalam koy yani. Hazır itak nereden geletsem sen o yaktan marşrutkadan düşüp jö karap jö beri karap bastın ele seni görüp ben uyaldım açıkını aytayım. Seni görüp uyalıp kalpağım ıldığı kılıp binek bilen girip geleverdim bir yaka. Koy yani nayım bala. Ата, уялам дейсиз да. Ата. Siz meni marşrutkадан түшкөнүмө уялбаң ата. Siz uyalın. Мөңгүлөрдүн талкаланып кетип атканынан уялың ата. Siz uyalın. Мендей балдарыңыз Россияда тентип жүргөнүнөн уялың ата. Siz uyalın. Батыкаевга окшогон кылмышкерлерди кызыл килемдин үстүнөн салып узатып жүргендеринен уялың ата. Siz uyalın. Ата-энелерибиз соттордон адилеттүүлүктү таппай жүргөнүнөн уялың ата. Uyalıyor ata, monolarım uyalmay atpayı. Marşruttan uyala, marşrut menen geldin er mi? Marşrutka göçügün tiştep albasa gerek mi olardı hiç kimi seniken? El marşrutka dele jüröt aynen aynen. Ошону айтып атам да ата. Boldu bolam, uyansa oşalar uyalıversin. Oşo okşogonda aytıp koysan jaman görüdü. Baya Tınar degen kudul bala var go. Oşo beçara aytıp koy jaman bolmadı go. Görüngön koy kırjağından gelip süykönüp süze verip beçara. Jakşı bol oşo Tınar, jakşı görem oşo balаны. Özde kaşı göz kapkara gözge jakın balası da angeteyin. Oşoğa göz demesin, ömür uzun olsun ha. Allah'a akbar. Bas balam marşrutka men özüm karagam. Өзүңүз алып бересизби ата?